Nongeye kubasuhuza cyane kandi mbaha ikaze hano ku mirongo y'imbere ku rugamba ku makuru akomeye cyane y'amavugwa mu ntambara hanganishije abasirikari ba leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bayo ndetse n'umutwe w'inyeshyamba wa M23. Mbere na mbere tugiye kugaruka ku makuru akomeye cyane agaruka ku kuri ko barashe mu by'ukuri ubwato bwa M23 hariya mu kiyaga cya Tanganyika ndetse n'impamvu bashaka guhita binjira mu ntambara na M23. Kandi bamwe bari bagerageje kwigaragaza nk'inshuti ndetse n'abahoza mu minsi mike ishize. Ndetse hakaba hari n'amakuru akomeye cyane amaze iminsi acicikana bigaragara ko ariyo arimo gutanga akanyamuneza ku basirikari ba leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bo bagiye batandukanye. Tugiye kugarukaho ibi bikaba byatumye batangira kwiyumvisha ko noneho bashobora kuba bahangana na M23 bagaba ibitero bigiye bitandukanye bakabasha no kuba bayitsinda bakayinesha no ku rugamba bahanganyemo. Mu by'ukuri rero hari umusada ukomeye cyane Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi nk'abayoboye iriya coalition irimo n'indi mitwe igiye itandukanye bagiye bahabwa n'ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ububiligi. Ibi bikaba byaratangiye gutanga umusaruro ukomeye cyane hariya ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho nko mu minsi ibiri ishize bamaze guhombya uyu mutwe w'inyeshyamba wa M23 mu buryo bukomeye cyane. Gusa nanone bikaba bidatunguranye cyane kuko burya ntawe usangira n'udakoramo. Aya makuru rero mbere na mbere tukaba tugiye kuyahera kuri ambushi yari yatezwe abasirikare ba M23, aho ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo barangajwe imbere na Wazalendo ndetse na FDLR bari batwitse imodoka ya M23 yarimo abasirikare abenshi bakaba barasize ubuzima. Nyuma rero y'iki gitero nibwo hadaciye n'umunsi umwe hahise hagabwa ikindi gitero gikomeye cyane cya drone za kamikaze ku bwato bwa M23 hariya ku cyambu cya Karundo no mu kiyaga cya Tanganyika. Aya makuru yasohotse mu gitondo cy'uyu munsi bavugaga ko FARDC, FDNB ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bagiye batandukanye bafatanyije kurasa ubu bwato buri bwa M23 bifashishije izi drone z'ubwiyahuzi. Ariko mu makuru agaragara aravuga ko mu rukera rw'uyu munsi harashwe ubwato bumwe bwonyine bwarimo imbunda za M23 bashakaga gushyira mu bwato kugira ngo bajye kuzikoresha mu duce tugiye dutandukanye tw'inkengero z'iki kiyaga cya Tanganyika mu buryo bwo gukomeza kurindira umutekano w'abatuye uyu mujyi wa Uvira ndetse no mu nkengero zawo. Nk'uko rero byagiye bigaragara cyane mu mashusho yagiye akwirakwira mu buryo bugiye butandukanye, byagaragaye ko cyari igitero gikomeye cyane aho hari umuriro ufite ingufu ndetse n'imyotsi ihambaye. Ibi bikaba bivugwa ko byatewe n'imbunda zikomeye cyane za M23 zari zaturikiye muri ubu bwato. Amakuru rero akavuga ko harashwe ubwato bumwe mu rukero rw'uyu munsi, gusa ubundi bumwe bukaba bwararashwe ejo hashize nimugoroba. Amakuru rero ava mu baturage nanone baherereye hariya hafi n'ikiyaga cya Tanganyika akaba agaragaza ko ubwato koko bwahiye, ariko nanone hakaba abandi bavuga ko hakimara kuraswa hahise haturuka ubwato bumwe buzamuka cyane ku muvuduko wo hejuru, bivugwa ko hahiye bumwe ubundi bukaba bwatorotse. Akaba ari nayo mpamvu bavuga ko harashwe ubwato bubiri bwa M23 n'ubwo bwose butarasiwe mu gihe kimwe. Nubwo aya makuru rero ataragira icyo avugwa na M23 cyangwa na FARDC batangaza kuri iki kibazo cy'ubwato bwaraswe hariya mu kiyaga cya Tanganyika, hari amakuru avuga ko ubwato bwarashwe biturutse ku makuru y'ubutasi bukomeye cyane yaturutse mu ntasi za leta ziri hariya mu mujyi wa Uvira, ndetse ngo bikaba byakozwe n'abasirikare b'Ababiligi bafatanyije n'aba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ibi bishobora kuba byateza ikibazo gikomeye cyane bitewe no kuma M23 yari yongeye gutanga gasapu ku Burundi bugaragariza ko nibwongera kuba bwagaba ibitero hariya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biturutse mu Burundi ishobora kuzahita yata ku Burundi. Aha rero Burundi bukaba burimo kwisunga ibihugu bigiye bitandukanye byawusezeranyije umutekano kugira ngo Burundi bube bwakemera ko ibitero bigabwa kuri M23 biturutse no mu gihugu cyabo hariya ku kibuga cy'indege aho amadrone ndetse n'izindi suko zajyaga zihagurukira. Amakuru rero akomeye cyane agaragaza impamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kuba ziri mu bagabye ibitero bikomeye cyane byagabwe ku bwato bwa M23. Mbere na mbere arahera ku buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu minsi mike ishize zari zategetse umutwe w'inyeshyamba M23 kuba wasohoka mu mujyi wa Uvira ndetse ukanajya kure mu birometero 75. Aha bakaba bari babikoze mu buryo bwo kubaho umwanzuro w'umuryango w'abibumbye ari bagaragaje ko ariko bigomba kugenda. Bakaba barasabaga M23 kuba yasubira inyuma burundu
birometero 75 kugira ngo ibiganiro bya Doha ndetse n'andi masezerano agiye atandukanye abashe kubahirizwa. Aha rero M23 ikaba yarabyanze bikagaragara nk'agasuzuguro cyane ka M23 kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari nayo mpamvu nyamukuru yatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziza kwivanga muri intambara ku rwego rwo kuba baha gasopu uyu mutwe w'inyeshyamba wa M23 kugira ngo mbega bawereke ubudahangarwa n'imbaraga bafite. Binanone birajyana n'amasezerano akomeye cyane y'ubukungu yari yasinywe hagati ya Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ndetse na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame i Washington ku buhuza bwa Donald Trump, akaba yarakomwe mu nkokora no kuba M23 itarigeze iva mu bice yafashe yariya mu duce twa Kivu y'Amajyepfo kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangiye kubona uburyo bwo gutunda amabuye aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo azanwa gutunganyirizwa mu Rwanda kugira ngo abe yajyanwa hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko byari byaremeranyijweho n'impande zabishyizeho umukono. Ibi rero biravuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika idashobora kuba yakwihanganira kugwa mu bihombo babiterwa no kuba M23 itari kuva muri biriya bice yafashe, ndetse nanone akaba ari n'igitutu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuko bagaragaje ko mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika itategeka M23 kugira ngo ibe yava muri biriya bice mbega intambara ihagarare, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo yari yagaragaje ko ititeguye kubahiriza ariya masezerano mbega ashobora kuba ntacyo amaze cyangwa se ashobora kuzapfa ubusa. Ku kibazo cy'ububiligi rero nanone kuba burimo gukomeza kwifatanya n'iyi mitwe igiye itandukanye ndetse n'ibihugu bigaragaza ubushake bwo kugerageza guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda, biragaragara ko nta masezerano aziguye yigeze ashyirwa ku mugaragaro agaragaza impamvu baba bari kwivanga muri izi ntambara mu buryo bwemewe neza, ahubwo bikaba bishoboka ko ari ya gahunda bwihaye yo gufatanya n'abantu bose cyangwa se imitwe yose ivuga ko ishaka gukomeza guhungabanya umutekano w'u Rwanda, bakaba barimo gufasha koalisiyo kugira ngo itsindire ya ntambara bahanganyemo na M23, ubundi babe bahita bambuka no mu Rwanda nk'uko babyemeje mu mbwirwaruhame ndetse no mu matangazo atandukanye bagenda basohora, ndetse by'akarusho bikagendera ku mikoranire bafitanye na FDLR, umutwe w'iterabwoba ugaragaza ko intego yawo nyamukuru ari ukuba bahungabanya umutekano w'u Rwanda, bakarengaho bagakomeza no gufashanya nayo ku mugaragaro aho kugira ngo babe bayirwanya banata muri yombi abarwanyi bayo, aho bashobora no kuba babashyikiriza u Rwanda nk'uko imyanzuro igiye itandukanye y'umuryango w'abibumbye yagaragaje ko FDLR ari umutwe w'iterabwoba uhangayikishije kandi ugomba kuba warwanywa ugasenyurwa burundu. Turakomeza dukurikirane amakuru akomeye cyane rero arimo aturuka no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa nanone no mu Burundi hari andi makuru akomeye cyane agaragaza ko nyuma y'uko M23 yari yahaye gasopo iki gihugu cy'u Burundi, noneho kikaba cyayirenzeho, M23 yatangiye gutegura ibitwaro bikomeye cyane bishinga ku misozi itandukanye hariya hejuru y'umujyi wa Uvira, aho byiteguye kuba byarasa mu gihugu cy'u Burundi mu buryo bwo kwihorera kuri ibihombo bikomeye cyane bamaze iminsi bayigabaho ndetse bakanayiteza mu buryo bukomeye cyane butari bwarigeze bubaho. Ndabashimira cyane mwese twari kumwe, mbashishikariza gukanda subscribe kugira ngo izi nkuru zacu zizajye zitazibageraho mu ba mbere, ndetse mugakanda like kugira ngo ikiganiro kigere kuri benshi, ushobora no kukibasharinga. Aha ukaba ushobora no kuduha igitekerezo cyawe muri comment. Ndabashimira cyane, ukomeze kugira ibihe byiza.